So hi Kalaminians, we're here right now at Capital Site and we're checking out this new halo-halo place here. So let's go to Mordz, let's come inside and have halo-halo and pasta. So I'm here with Christopher Mordz Mordeno, the owner of Mordz. So Bay, tell us about your place and some specialties there. Actually, nag-start me with halo-halo and baked spaghetti for like mao ra gid among ginakuha. And eventually nga additional come up yung ng mga pasta. Throughout kay sa among mga tinda kay ako agid sa recipe lang kanang murag sa balay lang baluto. So ikaw ding hilig puluto. Kinana lang, so wala gingon na kanang eskwela or so unsa may nakalahi sa inyong halo-halo? Kung kabantay mo ang the usual nga halo-halo sa una kay katong mga katong crushed ice nga medyo bato-bato pa gamay. Ang difference sa atong halo-halo karon kay mas snowy nga super spicy din yung ice, ha? Magina na ba kanang tawag ano? Basta kanang snow. Snow ice. Kayo so fine kayo ang atong grano atong ice. Tapos lamig. Okay, so we'll find out later. So, kung first timer ka rin, what can you recommend to them? I would suggest try ang mong special halo-halo. Then kung from group mo, na tayong giant halo-halo good for 4 to 5 persons. Barato pa. Yes. Then So, try ang 260 ang good for 5. 260, more like 52 each. Oo, maragin na. Tapos, baked mac and cheese, try ang baked mac and cheese. So, finally, invite them? Sa mga tanan friends nga mga Cebuanos, try ang Mordz nga snack bar. Dool rami sa Luyo sa may Robinson Cybergate. Plus na po ba yung laing branches? Yes, nami duha sa Balamban, din nami sa Surigao City. So yes, kung mangita mo halo-halo o bugnaw, ay kalimot sa Mordz. Mordz, yes. Thank you for watching this Kalami Cebu video. This has been edited by my friend Jai Bidunia. So subscribe him at Jai Bidunia here in YouTube. So thank you so much. Please like our other videos and check them out. So if ever you're craving for halo-halo, don't forget to come here at Mordz.